CBN arak zautu nandi lakte in nanggut kan intlay na kumthong ni le kumkul le kumthum March kulakwa zanlay sumlam pali tiang thong kan hlet kho mi kan rak chimlai Chin National Defense Force CNDF raka pani tia anpam Chin National Defense Force CNDF raka pani cho March nikulen riat a diva ankal nak a tia anpam tia thai ise CNDF rakap salai jinun peng kumlai suri le salai ram thangsang kumkul chu nizan March nikulen riat a falam peng Manipur diva a anpam tia thai ise IUG kutang tang sha chamin poi a PDF rakap cheukat le twal chungmi NP IUG kutang tang sha chamin poi a PDF rakap cheukat song tlampling te in NP tia Dona Kolam Southern Military Region ni nihin March kulakwa a chathan anchwa Southern Military Region Company number 3 chung a IUG Phimchon nakzung le rungven nakzung na ibom in tangsha chamin poi chu tlampling te in anlim tia thai ise IUG kutang tangsha chamin poi a Southern Military Region Company number 3 chung a ummi PDF rakap le twal chung mi na chu chamin poi MP tia thai ise tangsha chamin poi chung a chamin poi aphi mi PDF rakap le twal chung mi na chu munhim nak in se renrang in izau khen kho nak in se PDF ni twenvo anlak pek na tia Dona Kolam ni chun anlang tar IUG chawza film chon nak sung le rongven nak sung ni PDF rakap na an film chon nak kongkaw a betla in an chon kho nak ding le film chon nak atlaw lo nak ding a tangsha chamin poi an twa nak asi tia an chathana chun an langtar Shwebu peng bampwa nak a tol chung mi menung pani nun nak aliam hlairet hiam ma anpu sakai ram than Shwebu peng mu lai a nizan March nikolen riat zeng somlam pakwa rong a bam lungni apwa rong a ngakcha pakhat le upa pakhat annun nak aliam pin a minung hlairet hiam ma anpu tia thai ise bam apwa rong a kumli tlok ngakcha pakhat le kumsom rung tluk pa pakhat annun nak aliam I hliam ma pu mi hlairet cho Shwebu si in a ankal pin ha an hliam ma afak tuk min ha chu Mandalay si in a an kwat na tia thai ise bom aman tu hi zai phuda an si I khoi ka lai ada an man ti chu kamfe tar khori lo tia Shwebu peng twal chung min ha ni an chem SAC ni chathan an chwaning a PDF ni an man mi bom apwa ruang a kumli ngak chia le kumlai khatlok ngak chia pani tal in pa lei khat le nu paret hliam ma an pu tia an langtar March nikolen ninga liu zong a Shwebu peng bungpoi khwa le zito khwakar a kholtlang moto pakhat twal chung shremtlai ni an man mi bom ni apwa swal na cha a ponggi pakhat le minung panga hliam ma an rakpu PDF ni twal chung mi na chu zan somlam pasha in zinglai somlam pali tiang khol nan tlong lai lo khol nan tlon man a thaitar nak nang kan to masalai tia rarin an pekna Chilim peng a SAC raka phriam ngan pwa ke nak in kumkula kumruk tluk pa pakhat anun nak aliam magoi ramthan Chilim peng chunta khwa le kanta khokar Shwedun tu kar ramlak a SAC rakap ni an ka I apwak ri mi hriam ngan 40mm bom lungkhat apwa cha a kumkula kumrukluk pa pakhat anun nak aliam I pakhat hliam ha apu tia Your Revolution Army YRA in twamvaw ngai tu ni achim March nikolen riat zanlai somlam pali le cheu rong a Chilim peng chunta le kanta khokar a Laurian atwan mi kumkula kumrukluk Jolin jo SAC rakap ni an ka mi hriam ngan apwak ri mi 40mm bom ni apwa no cha a anun nak aliam apong a umve mi pakhat song hliam ma apu tia thai ase
SAC rakap ni ralam ansial nak khote le kadaw nak achwa nak munjo chuka mun he nei niam in a ummi PDF ni mun ma thiam fial nak kan twa kho chang ti in thong an than hlan chong pau chu kal reloading asalai chupin a SAC rakap rem nam le zen kwan nan mu a chun thong na kan than nak lai kan in nol na tia kan ko pengkom battalion 151617 YRA Tilin in Buyo nai ni chun achim Phaan pang pelik sakan SAC rakap le twal chong riam tlai phufon kar ka daw nak a SAC rakap pasha anthi Karen ramkol phaan pang nyang kong pelik sakan jo twal chong riam tlai phufon ni luno in March Nikulen ni a an ka daw na chu ka daw nak a chun SAC rakap pasha anthi twal chung riam tlai phufon lai in minung pathum annun nak aliam tia Burma People Liberation Army BPLA ni chathan anchwa SAC rakap kutang pelik sakhan cho KNLA BPLA PDF le Force for Federal Democracy FFD phufon ni kadaw anse sakhan lakman lan a twal chung riam tlai phufon lai liama tor an cha a nu kan giu than tia an than mi a an laktar Mekha tha sakhan ka daw nak a SAC rakap chungtal somnga rong anthi Shyam tampi an lakho KNU bright kai 5 mun ma a ummi Mekha tha sakhan cho KNLA ni an lak I SAC chungtal somnga rong anthi Shyam cheu khat song an lakho tia thai ase Mekha tha sakhan hi Thai Myanmar ramri a ummi sakhan pakhat asi I KNLA ni March kularia singlai a an ka I an lak be hi ase sakhan kan kul I kan ka minung somli in somnga kar an thilai wanlong ni ka arak bom kau na na in an chwak khau hlei lo tia KNLA he nai niam mi na ni media a achim sakhan la ka daw nak chong a KNLA lai in pakhat anun nak aliam I pathum ani hliam pakhat hi ama afak ngai tia alang tarchi Thailand Myanmar ramri SAC rakap sakhan Karani Army KA ni anlak Thailand Myanmar ramri Karani ramkul chung SAC rakap BP 11 sakhan cho KA battalion 5 ni kan lak tia March Nikulen ret a chathan anchwa Thailand Myanmar ramri SAC rakap BP 11 sakhan cho alwan cha March Nikulen li a KA ni anrak lak tia thai ise alwan cha February Nikulen sri leo a BP 12 pa a ummi Khalaya 134 Khalaya 54 le Myakpi rakap number 360 na an sakhan jo Karani Shyam tlai phuni anlak chang tia thai ise chu sakhan la ka daw nak a SAC rakap rem ngan 120 zun khat Shyam nam le zen kwan tampi zong Karani Shyam tlai phuni anrak lak I an malai in rakap pasani an nun nak an pek ve tia thai ise nu pakhat ni twal chung shang in a ngak cha mai thal in akana paruk an nun nak aliam American ram thanglei Tennessee ram kul next valley a ummi twal chung shang in pakhat a nu pakhat ni mai thal aka na cha a ngak cha pathum tal in paruk an nun nak aliam tia thai ise March Nikulen Sri Zinglai a rifle pani le kusar mai thal pakhat atlai mi kumkul la kumret luk nu pakhat ni shang in a kal no in ngak cha le upati in paruk akana mai thal atlai I mitha lai non nak atwa tu nu hi next valley khosa ase tutan I akal no nak shang in zong a cha arak chong mi shangak chelun ase mitha lai non nak atwa tu nu cho athil twa nak mun lila a pelek ni an ka ve cha a athi zairuang a atu bantuk in lai non nak atwa ti chu latlai choma liu ase tutan thil achang nak twal chong shang in hi next valley khwa thanglai kilometer pakwa thlok alhat nak a I mi pi an nak mun ma zong asi tia thai ise chu shang in a chun twal leng in tang ruk tiang
shangak chia zan hi tluk cha an chon nak shak in asi tia palik ni an chim CBN azau tu angai tu nan chung a lunglop nak tampi kan ngai